Zamzu Production YouTube channel thir tu te in zawain chi bai kan book chewa khonga ya kan channel hi mi lo subscribe sak factorin kan ngen bok a cheu tuntu ma chuan pumpui ulcer chungchang joel rem sang a jek in ngai thadon te ang kan ka chakong pumpui le ril te hi gastrointestinal tract anti a gastrointestinal tract hi ti samuri na tuam chok le vek ani kan riat angin kan thil eite paitoi ol samtir turin pumpui hian acid ati chuak ve ani acid hi asiam chua tamlu tuk chuan gastrointestinal mucosa te hi acid hian alo eira lemo alo eilum ta thina hei hi peptic ulcer kan ti chu ani peptic ulcer hi gastrointestinal tract khoya po hian om theima se ril fanga le pumpuya om hnem berani mitam tak hian peptic ulcer le gastritis si kan riat pol phone na langa pum nuam lo le pum pai nuam lo riawo om si ma se taksa chung en na khol mangpua adik lo na mu tur om si lo le clinical sign fel fai tak om bok si lo hi gastritis chu ante peptic ulcer hi chin ya then the ne chung te chu pakhat na acute peptic ulcer panhi na chronic peptic ulcer tu na chu na mal te te in ilo bi thuak chau te ang pakhat na acute peptic ulcer he ulcer hi chuan zim te te ya mucosa te irala omin mun tam taka ain zar phara pumpuya hluar bera diudenam a po a omve zau train athlen tu pakhat na psychological stress ril ru ha nei na saten acute peptic ulcer nei awl sam mani panni na psychological stress shock taksaliam na satvangin septicemia kang wangin damdoi aspirin steroid butazolidine indomethacin pong poina saluta wangin zukle muwa wangin chronic peptic ulcer hantiri ngot hi chuan gastric ulcer le duodenal ulcer te huam vek ani athen tu pakhat na nanna shik chikhat helicobacter pylori infection wangin na thei pani na gastritis nei na sa te tan chronic peptic ulcer nei na chan si sang le pathum na pumpuin acid pepsin asiam nem lutukin palina non steroidal anti-inflammatory drugs anti-heng aspirin ibuprofen paracetamol nimesulide te hian chronic ulcer thlen na konga direct effect an nei pangana mui mer tam na le troi eile inte zuk le muam le zu te hian an thlen ve bok gastric ulcer le duodenal ulcer danglam na ilo thir te ang pakhat na duodenal ulcer hi gastric ulcer aina let lin alwar zok pani na duodenal ulcer hi kumsom ni panga tanga kumsom in kar sing alwara gastric ulcer ero kumsom nga chung lam jing alwar thung patum na duodenal ulcer le gastric ulcer te hi mi pa alwar zok ve balina duodenal ulcer hi H pylori infection wangte acid pepsin tablut tuka wangte mai zel zuk le zuinas wangte na lo om train tin blood group O nei zinga om du big bok gastric ulcer ero H pylori wangin alo om thaya mucus barrier ti chet wangte gastritis bireflux drugs zule mai zel zuk wangte na om train bok pangana duodenal ulcer chon ti sen hlo na satte gastrointestinal tract popte chakong no phuite le cancer te hial lo thleng thei thin ani gastric ulcer ero cancer thena chan sa sang lem lo paruk nam duodenal ulcer chuan choya piangin na ana athip thrina gastric ulcer ero choya piangin athip thung pasarina duodenal ulcer chuan zan bunna ana athip thrina gastric ulcer ero analem lo pariat na duodenal ulcer chuan luak a velem lo gastric ulcer ero atam pakuana duodenal ulcer chuan thi aluak alwaru tuklova gastric ulcer ero alwar le thung somna duodenal ulcer chuan rina tlanhiam ngai lem lo gastric ulcer ero atlanhiam thin thung som pakhat na duodenal ulcer nei tan ei tur chungchanga fim khuratul lem lo gastric ulcer nei tan ero fim khurturani som panhi na duodenal ulcer chuan pumding lam hi khoi me hian ana veng thrina gastritis ulcer ero pumpui chunglam zone me hian ana thung som pathum na duodenal ulcer hi sikle sadang lam zela
ani phung adang lam ve zel thina gastric ulcer ero adang lam ve lo sompalina duodenal ulcer hi ril ruha nei te jinga a hluar zoka gastric ulcer ero kutna thokna sa te jinga a hluar zok thung treatment pumpui ulcer nei te tan chuan damdoi uluk takai hi enkawl dan tha ani mai damdoi na tho dan tlema zong lo tar langila pakhatna pumpuin acid asiam hnem lutuk tur thunun turin panhina acid thur chiadal turin pathumna ulcer protective palina anti-AIDS pyroli drugs ulcer damdoi chihni sucralfate le antacid te hi an na tho ain thai chiat ton awangin akopai hian an chakna a lo thina chuwang chuan amal ei hi thazok ani